kasalanay umaahon, nagsusumbang, namubulong ang hangin, nalulungkot, dumidilim ang langit. Adapi da jinyaon mi maneng kada ko istorya lang kanya ikpeso. Kada nyaon ko ti 5 years napanda di palasyo. Panda nagbayad ti renyo na handa may naging pormar to yen. Ke napandalat ta jayen temuda kanon automatic nga sumre dalat to yen ken ma tubtub jay pagyananan. Ke ada nagtabon dito idi pasuro dami ti duan nagtabon ti may mesalat yung schedule na dito is bero planta dito lang kami siya magsaray di kuma imbaga dinamag ko ti punerarya duan met nagtabon to kunada kano ke dami lapidada nga pe dami bagbaga kanya ke may mesa may latamok kuna kaya hang mabaling nga sumre dito na ti permit na kuna ke inna baga na di punerarya nga di bakit di tagtugaw ano to din di pamilya di mesa kuna na ke dinamag ingka man gusto kuna na kano ten kanya kong ke napana mga dagos na bugkawan na may kadakot tuyin. Kaya ganyan to da laing, salsaludsod na laing, no sino ti mapamang tup-tup, kada mangyaw, jay kuwanta, umpay may na daldalusan. Napang kamin, adatata na tayo na bayag nga guro reta simbaanan, di pa natup-tup jay pagyanan na. Di nyaon mi deji yen, linukatam mi deji lungon, linukatam mi, bimangon buo. Buo. Daji kudil na hanganarunaw, jilasag na timangken. Upati ji kudil na. Inubada pa ya. Napa nagkata inubada pa ya. Riyangga ti tao. Picture, video. Si dawala tama yung tikaya milangin. Tikaya may malati kinuha kon. Dardaras kulatan. Kaya ko lang makumpleto amin yung usarin mi nga masaraan. So nga kasjay ti nagbalinan nan. Kapilitang kasjay latami pasuko mi melatang aduan. Tadjay lungon nga mesa naruwarmin. Bati di mesa pinagnangami jay lungon nan. Naududi di kalub ng pasikigmin. Pagsidaw ang amin dadumagagubra. So ngayon inspektora iti tatrabaho to yung nagaramit ti panchong daduma. Ada giwang-giwang na so ti pakalaan ti angot. Dijay. So nga di mabirokan ti ayan na jibuyot. So nga di mapampanawan o resino ti tatrabaho garamit ti panchong nga magbalin di niya. Inspektora. Ta siya mela ti marigatan dito agang angot ni agdaldalos. No ngamin no piyesta patayen bulan Oktubre rugi ame tagdalusen ta siyempre dami kanya-kanya ti agpadalos ta kaya kume nga sumre ti nayon ti suweldok no gigiddanen mga yaba ame ti kakadwak ta awampay me ti request da di opisina mi nga may da tulungan nagdalos di ami nga no kailanga ditoy masapul ko kuma mabalin ko me pamangalat o saret di jay yung tilaing tao ngamin nga tumulong nga nagdalos kanyo para kanya mapangkanyak maagapu kanyak ti kuada siya makamume kanya da ta ngamin dati mapaspastre kami me ti tuyong piyesta patay aw me ti sumre kanya tituyin o ti sumre kanya kon ti mela sumre kanya kon ke dahil daldalusakon ti tantanim nan ami parking fee kada street light na aw me.
ma-memorize ko nga talaga nagbaling nga sa pulturero ta rinami nga talaga ti trabaho sa pulay nga rod. Tao may sa bali no mapana construction na rigrig amek peso na dagsen trabaho construction. Yung dami nga min ti private dito ta na may basit dito slag tugtugaw pasya-pasyar kitkita ti alagak. So laing ti ananusa latame ditoin tauri basit no dalaki bang ti para mga sikada iti datanim natoy so nga kaya kulatan no dalatame patrabaho kada payusot ti minatay na trabaho alatan so nga kastoy ti trabaho dito. May mabaling nga maturog dito tahan na kaya ti garamit ti ko ti pagyan dito ta asidegme ngamin ti balay ko kaya kulat ta oran yang oras ti rabi man talaga siya ngamin titoy ta open ngamin dito arwangan hame nga mabaling nga nakaluka no rabi nagpuni laeng may latag pa siya ti rabi ta ngamin dito ki antay may maladan ti tao ngamin ta ori rabi or kinug kalkali kay ori si ako pa taminatay tanatay nga ngi serek hang ko nga talagang ibubuteng detan talaga nari na ako nagitan masanay na metten ngim dapat na kumano kasjay nga dagiyaw payaon kada ada kadwak dejay ame mabaling nga si siyak latan medyo mala me puting ko kasjay me duduma mi nga sepulturero ak deto kit inananusa latan nga datraba kaya ko lang nga datrabaho ngim mangalat sa bali nga trabaho. Oren nyo, bagada pa kanyak nga serserbi-mon nga kasta no pangkagiyaon-yaon kada tugtutub ke inanusa latan ka mga silakit na po Diyosan laki madagsan ana may mabay oren nyo bagbagadag peso ngim di trabaho so ti trabaho ngim no talaga jay bagada nga sala kuma dati gak akop tinatay gak akop tianya ditan ang kume talaga nga kuenda jay talaga jay kuma ki adame ti dejakin pamilya ti mang kudejay hang siya tama pang pido no jay pamilya hanga mabalin dejakin pamilya sa ti kuano talaga nga sa pulturero ni baunda kanyak no mga yaba ti kadduak so ti aramide elatan ang trabaho fenen.
Siya ni Darlo Barceliano, tawenak ti 42 years old. Siya ti caretaker dito, Ayusan Sur Cemetery. Dahito ti biyag ko.